Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ihtida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama kita puja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang kagejuk tenaga sihat badan sihat fikiran pada kitanya sehingga kitanya malamnya katruk bak malam 18 Ramadan. Rahmat dan sejahtera selalu oleh Allah diberi kepada Nabi kitanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian marilah dalam kesempatannya mantang menyangkut utannya dengan alam kubur, dengan awai tempat utannya, tempat alam akhirat, yang mana sebagaimana sebuah cerita ataupun sebuah kejadian anna Fatimah Zuhra binti Nabi sallallahu alaihi wasallam lama matat hamala jadanataha arba'atu nafarin. Bakwate meninggal wafud Fatimah Zuhra anu inang Rasulullah. Geme jenazah gonyan lepudro urung. Yang pertama zawjuha Aliyun wa benaha Hasanu wal Husain wa Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhum. Jadi yang me jenazah Fatimah pertama linturo Fatimah itulah Sayyidina Ali. Kemudian aneng Hasan dan Husain dan Abu Dzar al-Ghifari. Lalu ahli kagetanam jenazah Fatimah binti Rasulullah leh gebudu bak bineh bibi kubu. Yang gebudu bak bineh bibi kubu hana getanam ile qama Abu Dzar al-Ghifari gedong li Abu Dzar Ghifari gebedatu le li Abu Dzar gebedatu le yoga long pasal Fatimah lang kubu gekul li Abu Dzar ya qabru atadri mallati ji'na biha ilaika. Hai kubu na katuthonyo na katurinya to yang kakak mobalnya yang menjak tanam bak kata yang menjak paso dalam kata na tatonya hiya Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nyo bekaturi ya kon Abu Dzar bak bumong nyo Fatimah Zahra anu inang Rasulullah dan nyo zaujatu Ali Murtada nyo perumoh Sayyidina Ali berkaturi hai perumoh wa ummu Hasan wa Husain nyo ma Hasan Husain berarti oleh Abu Dzar agak pegah kemegahan Fatimah agak pegah tepo aneng to lintu gonya agak pegah bak kubu. Lalu fasami'u nidaan minal qabri lalu bampudro awaknya gedengo di maril di kubu. Nyo barang tu ciri adat kun di maril di kubu yaqul ikul di kubu ma ana mawdi'u hasabin wa nasabin lenyo kon tempat menjak hebat keturunan menjak hebat bangsa nyolun kon tempat mehebat keturunan mehebat bangsa hana pujak pegah balun aneng ponyo purumoh ponyo lintu ponyo nyo hana pu pegah balun nyo dikeli bumong nyan dum Fatimah dakun
menan di seut li bumo yang ke yai mari ti puro li bumo yang put go lagi cerita malam baro dah hana ada dengar li tanya dom Fatimah buno menan di seut hana pu jak bangga keturunan hana pu pegah hana ponyo anak poji wa innama ana maudhi'ul amal saleh lenyo tempat orang yang na bekerja buk-buk gen na taat na bubuk yang get-get berapa so kena menyahana ke bumo tetap tupik saja bumo hana pu pegah anak ponyo anak poji fala yanju mindi illa man kasura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluhu hana lepah mentera ba ulun malingkan orang yang lebut kebajikan orang yang bersih hati dalam keibadat yang bersih hati dan ikhlas dalam amal gonya nyo tempat lun jadi pada depu jadi kubunya jadi hana pu tak megah-megah dengan keturunan hana pu jak megah-megah bangsa tapi yang boleh megah tanyo dengan but amal yang got-got menyana but amal yang got-got hana kecuali pu bangsanya pu bangsa haji al jannatu lil muti walau kana abdan habsyiyah ke nabi syurganya tempat orang taat menyana lepas haba kubu daripada halikut uku lebih mudah jadi lepas haba kubu yang uku lebih mudah lah sehingga Nabi ke syurganya tempat orang taat walau kana abdan habsyiyah walaupun budak habsyi budaknya habsyi masuk budak keturunan yang paling buruk punya pandangan pada kalon tapi ada nama taat ke syurganya atholun annaru lil asi walau kana sayyidan quraisyah nurakanya ku orang maksud walaupun di Sayyid bangsa Quraisy bah keturunan Nabi Sayyid bangsa Quraisy tetap menyemaksud dalam neraka makanya dikelimu hana pu yang megah-megah keturunan alun tapi lun tempat orang yang pupuk saleh bersih hati ikhlas dalam amal maka karenanya katanya tak siap tu dalam bersih hati ikhlas beramal supaya baik kenang tepit tengok bak kubu wate tanya mulai alam akhirat kema yang ga'adub tengah pu yang ga'adub qala ba'dul ulama innal adaba ala ruhi dunal badan naga kulli sebahagian ulama sehingga yang ga'adub lam kubu tanya jawang na yang pegah hana badan na yang pegah menang wa qala ba'du akhara dan naga kulli ba'ad yang lain innahu alal badani dunarah ga'adub badan ana ruh jawang wa qala ba'dul ahad kulli sebagai ilam annahu ala roh wal badan ila ghairi dalika minal aqwal na begah magang tu tengok ngongon jawang ngongon badan jadi na begah jawang mentah hana badan na begah badan mentah hana jawang na yang begah mandua jadi khilaf ulama ditentang yang ga'adub no dan wate ga'adub no na urung kemenan pakon pakon begah te ga'adub na begah badan mentang hana jawang menyo paso jawang dalam badan jadi kerana mati tiga tu tengah dalam kubu buduh malik mawat ya cok jawang tiga tu urunnya maka na urung begah yang ga'adub nyo badan mentang alasannya pakon menyo na ruh ngan jawang aku payah buduh malik mawat ya cok jawang tiga tu urung dalam kubu tema yang mandumnya Allah Ta'ala menjaga aduk pegah badan mentah na jawang Allah Ta'ala sanggup gepegot bak badan bunong walaupun hana jawang menyo urung pegah yang aduk badan mentah maik takit hana jawang Allah Ta'ala pegah sanggup gepeget bak badan bunong taboh no udip taboh semacam udip kadar mungkin terasa putih dan sakit walaupun hana tak jawang sanggup Tuhan pegah gepeget kadar udip
Ukuran terasa sakit dan terasa katanya dia kena adab, terasa pedih. Angguk Tuhan. Nyau rumpagah, menyahana jawang. Na rumpagah kon. Jawangnya gepedu antara badan dan kapal. Dikontak ke di dalam, wate katanya tu, rupanya na cit hubungan dengan jawang. Ina bagah ke pasal dalam jawangnya. Antara kapal dengan badan tanya, inan beduk jawang. Nampakah ngongon jawang, ngongon badan wate gang tu. Sehingga kepedu tengok orang kebu getanyang. Cuma yang sebenarnya menurut pendapat ahli ilmu yang kuat, getanya dia mengaku mentang. Getanya dia mengaku mentang, tengok selaku hamba Allah, dia mengaku na geadab lang kubu. Dan dia mengaku na nikmat lang kubu. Hana boleh tapi ki bancara, hana boleh fikir dia. Ya puna betul jawang hanya boleh fikir dia. Dia mengaku mentang. Na getanya lang kubu geadab, toto yang na bagai maksud dan na beri nikmat, toto yang na taat. Caranya hom kedi. Hana boleh fikir dia. Nyam wajib dia orang ikut na adab lang kubu dan na nikmat lang kubu. Caranya pulang ba Allah Taala dungkri Tuhan sanggup dalam adab tanya dan dalam beri nikmat. Kemudian kelebihan tarawih malamnya, malam yang ke-18 Ramadan. Orang yang tarawih malam 18 guhui li tiro malaikat, hai hamba Allah, sesungguh Allah kagerida ke gada dan kagerida kedua mak ayah gada. Jadi kelebihan malamnya katanya kamu demi rida Tuhan. Maka lagi ba Allah sebagaimana janji Rasulullah menan berkebit katanya demi rida Tuhan dengan kelebihan tarawih malamnya. Kemudian malam tengah, malam ke-10 akan diangkat oleh Allah derajat gonyan dalam syurga Firdaus. Karena Tuhan dalam Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguh urung-urung beriman dan urung yang beramal saleh ada kegonyan tengah mutemeng syurga Firdaus nyan sebagai tempat tetap. Ya, rupanya telah saboh dalam mendapat syurga Firdausnya nyokuh dengan getanya tarawih malam tengah, malam 10 Ramadan. Kemudian sedekah ikhlas di malam baru, malam 17 berjumlah 1 juta 160 lebih. 1 juta 160 lebih. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.